Nimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingding ngayon. Ti bastos a babae, paimanta surutak ta ikak iti pagnakman na. Ayun, madam. Umay kabart, surutan ta. Saanin, madam? Bayamon, tinaskan, amumon ti rupa na. Sa bagay. Ala, intayon, madam. Pumanaw tayo dito'y simbahan. Tiyawan ng baing ato niya. Inyam amo na tibagi na kanya. Sa anak nga tatakon kadagiti tao arinuker ti kaong ganda. Ma'am Elisa, Ha? Ani? nakita kayo itay. Nagsarita kayo kada Bart, kan ti amo na ani Doña Anita. Wan, nakitam gayam. Sana kay masidag, nga oray sandak ko maamailasin. Amangan nga minno adda mapasamak asaan anasayaan. Amangan no jak malapdan ti bagay kat matungpak ida. Ani? Ala, lipatan tapay lang ida. Oh my God, mapantay ti ayan da Victor. Ijay ayan da tugaw ti pagtugawan ta. Wan, Ami. Sige, mapantay. Nakita kong tiagnagan iti Elisa, Simon. Napintas a babae. Adda lang na. Kat? Ngam sayang day ta kinapintas na. Tamatay tumatlaan. Patayam? Apay, kabaylam? No di mo kabawlan. Siyak timang patay. Awan ti makailasin kanya kiti kastoy alangak. Nang limlimo ak. Kat awan ti makailasin kanyak asyak ni Elizabeth. Agturo nga kiti mansyon da Mayor Siman. Agpaliiwak. Uray asino kadakwada. Patayak. Tinapatag. Makabalisak. Nunirina ti makitak. Ison ti paltugak. Nasayat mat. Tapno marik na ti Mayor ti mapukawan iti patpatag. Iti day ti abanda ti pagturungak. Asino ka? Asino ka? Sa dino ti papanam? Mangliklik ako na. Aglumangak. Hoy! May saka nga espianya! Liklikak day taabart. Saan arumbang amamon na asyak ni Elizabeth? Rigag naman! Kapisado mi na ikapaset! Di takapos ko lang ti ruot ti kumlibak. Kakadwa! At na espia! Lumabanak na kasapulan. Dito iti pagturungak. Kat sandak ang masurutan dagiti pasurot ti Mayor. Ngay diyang iti babae! Ha? Nakita dak? Liklikak ina. Ni Elisa na ijay. Wan, sa anak lagi di ngagbintuan. Boss, gundaway tayo napatayin. Anya? Laglagi pa mga tagong gunatan na mapatay ta ni Elisa. Sandak ang makita dito naglumangat. Jack agkaraw dito eh. Ha? Paltugan ako na. Ha? Amudan tayo ko. Bumalisak. Makipin na tayo. Jack itulok asyak ti mapatay da. Anya day sinangag ko akan albong. Dito'y abanda tinakangagak. Amangan nun ni Rina matkan ti pinataydan. Awan ni Ije Mansyon. Rina, iha! Rina! Ayan mo! Iti day ta abanda ti papanak. Amangan kit di matkan lumaysan abang kay ti anak ko. Madam! Ang sugli kayo! Ha? Bart? Oh my God! Ha? Asino ka? Ni madam, pinagbalin na hostage. Nasiglat mata. Ibatam ni Madam Anita. Awan paso na. Nakapatulong kan kuha na ti paltog ko. May sala nga bidot yo. Paltog ako. Ni Elisa talaga. Palto ka man, boss.
Saan kayo maggunay iti nagtakdaran nyo, Bart? Sige! Ipurwak iti paltog yu ditoy! Di kay agkibaltang tatalaga akal bitat da iti paltog ko! Juan, sige. Ibasak min di paltog mi. Opa. Elisa, ibatamon ni Madam Anita. Awan baso na natin ka. Dakal ti baso na kanya! Ibatanlak sa labaka. Ibatanlak! Awat ti patol ko ka! Padasan ti lumaman doon niya, Anita. Tamabetak ti ulong. May sala ang akalbit ko. Matay kan. Apay! Anya nga mintikat, dambitay! Nasaya at asaludsod. Imayak tapno agibalasak. Agawaam, papa. Ang mga nudakas ti mapasamak ni mama. Agawaam. Iti akin kanigit iti ayan ti dakkel apon ti mangga. Ijay nga banda ti ayan da. Apaman anak kitak at tanggal da iti ababae ni mama. Ti maraya ko na dagos dito eh. Ha, sige, itamot lang. Mapanak ijay. Ayok ka doon niya, Anita. Awanan ka iti asi. Ibatanlak ka! Anya ti ka sa pulang kanya. Kuna day di apong ko. Raam kano dagitin inaunangan siyak. Ngumno si ka. Saan ka araman? Tasi ka tay tao apulos asaan amaraam. Awan karbungam amaraam. Anya? Kanayon nakidi abilbilinan day di apong ko. Ipangpangruna na ti may kanam abilin na. Asa anak apumatay. Ha? Ngam iti tao akasken ka, Doña Anita. Rumbang amatay. Elisa, ibatam ta paltog mo. Amangan na makalbit mo. Di kay aggaraw kita nagtakdiran nyo. No kayat yung awan daki sa mapasamak iti daytoy a demonyo nga amyo. Jablo ka! Sikat ti jablo! Ha? Adda ng paltugkad ko na! Anita, napaltugak ti awanan pain. Senyor, napatayon samot ni Elisa. Ha? Ni Elisa na ita? Juan, senyor, ni Elisa. Nagpatingga kamatlangan, Elisa. May sakan na bangkay. Kitaan nyo no talaga anatayin, Bag. Juan, senyor. Diyos ko ang mananggasi. Anya tayo dyan na imatangag. Pinatay dati babae. Diyos ko, naimatangag tinapasamak. Nangagkutinagan nga impukaw dayjay abart. Elisa! Awanan ti komentarista si Mona. Naksayanan dagiti kabusorta. Aduda pay. Aduda, Anita. Iso masapul amapukaw da amin. Agbutang matngataytan dagiti dadduma. Iti kanito amamuan dati napasamak. Iti komentarista. Wen, talaga ngagbutang da. Asano nga, boss? Kanya tiramiden tayo ti bangkay ni Elisa. Bagkatanda, tayo paigid talangan iti dalan. Saan ta nga tinag iti deras? Asidag na ito yun iti simbana. Ipaigid talatan iti kalsada. Tapno pagpiestahan dagiti tao, abuyan. Lumagas tayo di simbaan, iho. Tayo nakbit agkararag. Sakpay ang mapantag groceria. Dakal ti makamo, mama. Tao! Victor, iho. Isartang mo. Oops. Bangkay samad na ita. Mabidlang ta kita. Babae. Bangkay ti babae. Elisa! Elisa ko lang, Victor. Ni Elisa na ito? Wan, mama. Ni Elisa na ito eh.
Natayin ni Elisa? Diyos ko! Ang pinapasamakan ko, anak. Ako pa iya pinatay na. Ang Victoriho, ipantay niya ospital para nagbiyagpay. Lukas na. Pinatay yun, dayjay nga Elisa, papa. Wan, Ka? Tibangkay na. jaga mo. Unang ipanandapan. Isudan ti makam mo. Awan ka di matlaang tinakakita. Awan. Pulos ngawan tinakakita ka na kami. Basol tayo dyan nga Elisa. Gapo tayo sumot gayam ti may nagbasak-basak dito. Tanya ti plano na. Umay agispia. Papa, Naksayanan iti may sa ti tao akabusor ko. Kat ikakmutan iti ikis. Tinagan nga Elisa iti lista. Natahin ni Elisa, iniiyag ta dito ospital, Victor. Kasta di ko na tinuktor. Mama. Anya ti aramidan tayo. Mama. Asikasun ti bangkay na. Ipan mo iti punerarya. Anya ti aramidan. Amuak no asino tinampatay kini Elisa. Saan? Ang kalma ka kumalang, iho. Ang asim. Saan ka kumapayag ka raw ita? Ang mga nusikat sa runuda. Saanin ang mabalinday ito, Mama? Sobran. Kalma ka lang, iho. Pang-aasim ta saan ka kumapay nga agaramid iti sa bali. Tulungan na kuma ang mga sikaso iti bangkay ni Elisa. Anya lang ti makunan ni Padre Ismael iti daytoy. Natayon ti kapsat na. Huwag nga ron. Kaasim at ni Padre Ismael. Nabayag asaan da nagdan na nga kapsat. At itatagundaway da kumanti agdan na iti mabayag. Nataymatan ni Elisa. Agbayad dag iti rumbang agbayad. Pang-aasim, iho. Tulungan na ko na mga sikaso iti bangkay. Ipanutan dito ospital iti bangkay. Uwan, Mama. Alam, mabit lang. Inakawagan ni Padre Ismael. Parang aday di balay ta. Saan, Mama? Siya kung timapan ijay simbahan. Tay pakaamok dahi ka napasamak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya, mutun, Ma'am Rina. Pinatay gayam ni Papam dahil ako mintarista. nakaamuang iti dayta. Kadagiti pasurot yu Ay na, Ma'am. Bagbagaam dagiti dadakkel mo. Ta isardeng dan tiagar aramid iti kinadakes. Anya? Talaga, nagdakes da. Pinatay damutan tay komentarista iti radyo. Apay, anya ayat ti basol na. Saan ka na makibiyang? Awan karbangan. Itrabahong dito'y mansyon ti aramidan. Oray si ka, Ma'am Rina. Nagbalbaliw ka mutan. Idi sang-sangput mo ang naggapo iti Amerika. Nakasaysayaat ka. Yung apay itan takasta ka mutan. Sipod na paay ka kini Victor. Nagbaliw ka mutan. Anya? Imuyong ka pa yan, Ma'am. Nagado, tagrekreklamo kan kay di asyenda. Tanauyong ka kano. Kasta gaya ma? Anay ko, maiturid nakpay atong paan. Kaputabastos ka! Ibagbagak lang mo ti kinapunaw. Saan kan akasapulan dito'y mansyon? Isa pumanaw kan! Anya, imbagak lang ti pagsayaatan nyo, ngam papanawon nakmutan. Nangag mo ti imbaga ni Rina. Sige. Pumanaw kan, insyang. Itad ko ti sweldo mitabo lang ta pumanaw kan. Manakibiyang. Madam. Ngam mete ka nito nga garamid ka iti may kontra ka na kami.
Si kantumot ti sumarunok apatay. Anya? Apay akas to'y tirignan. Kasla ang gaba-gaba. Anya di kaya tasawan da ito eh. Ni Manong Victor dita. Padre Ismael, Manong Victor, saan ka kumamakmak lahat, Padre? Ni Elizabeth, kahit idiritsum ti kahit mong ibaga, Manong Victor. Padre, ni Elizabeth, natayan. Anya ti kinama. Ni Elizabeth, Padre, may isa na bangkay. Sana. Sana po mo dayta. Ito niya po. Sana po mo. Padre, Sana po mo, Manong Victor. Sana na tayo tikabsat ko. Saan? Elizabeth. Ading ko. Apay ang nagbanag ka, kastoy. Anya tinagbasuram. Elizabeth, ading ko. Daytoy kaniti kay papalan, ti panagkembag-kembag. Ti papatay mo. Apay, anas ka namatay ka. Awan basol mo iti padam at tao. Ngam apay at imusay ka. Padre, ipantayan ti bangkay ti punerarya. Elizabeth, ading ko. Ipanaw tayo ti bangkay ni Elizabeth dito yung Morbite Hospital, Padre. Hello? Ami, ada ka din ni Auntie Maela di tapansyon. Ada di asyenda, Ma'am Carlota. Kaya bam daw may kayo adagos di kay Puniraria. Punerarya? Apa ya? Apa ya punerarya? Agda dito'y ni Elizabeth. Natayan. Oh may kayo adagos di kay Sampagita Funeral Home. Agda kamita dito'y. Ni Elizabeth. Ni Ma'am Elisa. Natayan? Saan? Sigon iti doktor. Napaltugan ni Elizabeth. Day tati impatay na, Ella. Sino tinangpaltog kan kwa na, Ma'am? Anya tibason na. Day tati takuatan na, Victor. Ma'am Carlota. Masya na kunay kadakuat ang agkapsat, Ella. Italaang ang makapagdanad ang agkapsat. Ngam na tayo matan ti maysa. Masapol nga agsungbat ti asino man anang paltog kan kwa na. Kita ni Padre Ismael. Itay pahay anak katakder iti ayan tilungon ti kapsat na. Itay napilang aming mingmingan ti rupa ni Elizabeth. Nasakit unay daytoy an apasamak, Ma'am. No siya ajak idakap kapin ano. Kat masairak iti husto. Ngintulakit din Padre Ismael. Sobra asakit ti marikrik na ita. Juan, no da ita, Ella. Tapod numot ngamin, anasaam da ito'y, anapasa. Saan nga mo ni Victor nga imayak dito ayan nyo, Lando? Ida ko nagpakadapay. Apay ka gami? Ni Elisa, natayan. Anya?
Naimbagtad ba kayo dito yung anaranak? Hintayin ni Jay Kabisera. Natay ka noon ni Elisa. Aguray kayo. Anya ka din ti sa asawa niya. Ni Elisa, pinatay da. Kat adda itan ti bangkay na iti may sa apo ni Raria iti kabisera. Oh, na. Madam Anita, damag ko ija kabisera nga da iti may sa apo ni Raria ti bangkay ni Elisa. Amo ka din isimod da ito? Saan pa ay? Anya kumakanyak? Saanin anaskan pa'y nga ipadamag mo na ita kanyak? Tawan tinasakit abakrang ko. Madam. Lipatan tayong dayta at banag. Padre, ato iti kape. Agkape kapay, tapno mapudutan ti rusok mo. Saanan? Nanayla. Padre, Awan ganas ko amang ipaunag iti orayan niya. Padre Ismael. Saan ta kapagadanagan? Tamanga nagtulat ta ng mapisina. Awan tinakakita iti pan nakapaltog ni Elizabeth Lando. O sino nga tatinang paltugan ko na? Itian niya ka po. Dahil ti masapul at akwatan tayo. Noan niya ti makagapo a pinaltogan da. O si Mat ni Lisa. Oh. Sabay ko matamamuan tumit lang tinang pataykan ko na. Ha, ha. Ti Mayor. Agda ditoy. Ano ti aramidin da ita Mayor ditoy? Taga-media ni Elizabeth. Iso analabit o may makipagladingit. Talaga na puskol ti rupa da ita Mayor. Kaya't nakaluban ti dakas nga inaramid na. Anya ti kayat mo asawan, ansong. Adda impod no ni Tata Santos kanyak. Nakita na tinapasamak. Ni Mayor Simon tinang paltog kini Elisa. Anya ti kunam, ansong. Ni Mayor Simon kano tinang paltog kini Elisa. Nakita na amis mo. Anya. Insalay sa ini Tata Santos tinay matangan na. Iso mas dawak. No apay nga daday ta Mayor ditoy. E dinto ta iso tinang patay kan kuana. Di, apay nga inikat mo ti belom. Saan ka di amang limlimo ka? Saan itan? Sige, kamapanak iti ayan ni Don Simon. Senyor, dagiti taga-media, wano taga-radyo, dagiti daddo mga adda ditoy. Kasta ka di. Ano ti aramidan nyo ditoy, senyor? Intayon. Kumusta kayon, senyor? Ha? Ela? Mas daawak. No apay nga adda kayo ditoy, senyor. Kat kaduampay ti pasurot mo. Ela. Senyor, si Pupuso kakadi iti umay mo ditoy. Ha? Umay ka, Senyor Simon. Kuyugan ka iti ayan tilungon ni Elisa. Umay ka na, Senyor. Sige lang, senyor. Mapan kan. Sige. Senyor, itataad-tatan dito'y sango tilungan ni Elisa. Mingmingam ana imbag tiladawan na, ana iparabaho itilungan na. Apay ko maaming-minga. Mingmingam ana imbag. Awan kadi ti malagip mo. Awan kadi ti malagip mo iti dayta aladawan ni Elisa. Mingmingam ana imbag ti ropa na. Ita.
Anya ti makunam. Pulos ka din nga awan ti malakip mo. Kasla. Kaingas, day di Marina. Tiladawan ni Elizabeth. Saan ka di, senyor? Uwan, Ella. Kaing ingas da. Wan, senyor. Agkakaingas da iti day di Marina. Gaputa anak ni Marina, ni Elizabeth. Anyat kaya't mo asawan. Numalagip yun ay di gundaway nga impapatay ni Dunya Anita ni Marina. Saan nga inraman dabat a pinatay dagiti dua nga anak yukan ni Marina. Kati inaudi iso ni Elisa. Sana po nuday ta, Ella. Sana. Ni Elizabeth tinaudi nga anak yukan ni Marina, senyor. Kat ni Nana Sena tinangaywan kan kwada. Sana po nuday ta. Sana. Awan konsensya tinang patay kan kwana. Dakas at ao. Saan apod na? Sana. Makonsensya iti kastaunay ti awanan bain. Awan umasting iti kinadakas na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mapantan itayan tikot cheta pumanaw tan itoy. Wan, senyor. Mayor! Mayor! Pudlo ka diti nangag ko ngayon baga ni Manang Ela kada kayo? Nga anak yun ni Elisa? Ada ka di kinapudlo na? Sana po no. Mayor, saan ka Mapantan part. Wan, senyor. Senyor, anya ka diti baga ni Ela kada kayo? Takas ta tilangayo. Akas la nabuyatan kayo iti nakalamlami sa danom. Marta. Ni Elisa. Ni Elisa. Abay ka di, senyor. Isukano tayo inaudi nga anak ni itiday di Marina. Lukas na. Day tatimbaga ni Ella. Sana nalawag kanyak itay ti ibagbaganakan ka. Tadayuak. Marta. Aglingling ita kon itinagdadakal. Isumot lagayam, senyor. Isumot lagayam. Ano kitkitag ni Elisa? Kasla nakit-kita kiting. Ngunjak la malagip mo sa dino kan kaano. Tagayam. Anak ni Marina. Katpod mo. Kaing ingas namot namin. Marta. Lukas ta, senyor. Si kamot lang tinang patay iti bukod mo, anak. Sana. Di mo nakamatan pa day tabart. Diyak kayat amag nagdayta. Senyor. Diyak kayat namang nagdayta apanaga. Senyor, hindi biniling na kami ni Doña Anita amang patay iti day di Marina. Kuna na ngay raman mi dagiti anak yu adwa. Ngam oray da ka sa katao. Diyak may turad ti pumatay iti ubing. Iso adi mi iday maman. Handa kayo matanti ng patay iti bukod Diyos. Hoston, Bart! Hoston. Wala. Idiretsong tikot si Ijay Mansion. Wan, senyor. Senyor, adon tinainom yun. Bayan na nga uminom. Hello, Papa. Mang Bart? Oo, apay nga uminom ka iti anak, Papa. Oo niya. Ala. Panawan na kami ka ni Bart dito paragan ti mansyon. Diya kaya amang singa ka iti saritaan mi. Okay, Papa.
Rumarak na rudan. Inak ijay kabisera. Anya ti mapan mo alahan, Ijay. Inak makipagladingit, papa. Niya. Kaya't ko ang makita ti bangkay day Jen nga Elisa. San? Di ka mapan, Ijay. Apa yung paritan, nak? Basta jak kaya't amapan ka, Ijay. May sagmak kalaang maawatam. Anya? Ijay asyenda ti papanam. Ing kasarong karam dagiti trabahador. Sige, mapan kan iha. Okay, papa. No, day tati ko na yun. Ijay nga rin asyenda ti papa na. Senyor, kasalun na makadanan kini Ma'am Rina ti kinapudno. Nga anak yun ni Elisa. San? Di rumba nga maamuan na, Bart. Anya nga tati aramiden na. Iti kanito ang maamuan na, senyor. Nang ro na pa'y katsika mismo tinang patay kan kuha na. Hoston ko nakmet. Di mo na kamaltan day tabanag, Bart. Sige, senyor. Sana na maulit pa. Basta gayam timbagam iti mayor. Nangag ka din ni Padre Ismael ti panangipudnom kini Senyor Simon iti amin. Saan, Victor? Gaputawan ni Padre. Nakaruhar itay addadan. Diyak amo. No adda nakangag adad tuma. Gaputa jakon masarkad ang tigura amarikritnak. Kabayatan akasarsaritak ni Senyor Simon. Naipigsak ti boses ko. Numabalin na kuma. Kat patayak mat. Gapo iti inaramid na akin at takas. Jak laing pagarop antela. Ati ama ni Elisa. Kat ni Mayor Simon. Nagkasang na ito'y anapasamak, Victor. Tsak malapdan dagitilwak na agarubos. Gapo itinagpanagan ni Elisa. Ante Ella. Naulpit launay ni Senyor Simon. Naulpit. Sobran, Victor. Tiyakon maituran pa'y. Naskan alamanan tayo ni Senyor Simon. Sobran, di kinatakas na. Padre, maudi gayaman da iti Arabia pan nakalamay ni Elizabeth. Well, Manong Victor. Adakan ka ti amin na pangedang, Padre. Itabon tayon ti bangkay ni Elizabeth. Kat maudi da ito'y Arabia apan nakalamay na. Padre, madlaw ti imrusan yaw. Well, Nanay Inga. Ngam, awan na nyaman na. Sige, Padre. Umunag ako ni di simbahan. Imunan ti asawa. Sige, Nanay Inga. Naibagyan sa pang, Padre Ismael? Kastamot kin ka. Sige, Padre. Umunag ako iti simbahan. Sige, Ma'am Rina. Naimbag nga oras mo, Padre. Kastamot kin ka, Manong Victor. Victor, Sikamot gaham, Rina. maragsakan ang makakita kan ka. Sige. Panawan ka hindi derwar. Umunag akong karapsat. Sige lang, Padre. Victor, agyaman at nakita ka. Kainip ka. Rina, at data dito isangot ti simbahan. Iso ajak kayat ti agsaw iti kontrakan ka. Sige, umunag ako. Tibwisit ang lalaki. Tinalikodan na ko. Sige lang, Victor. Ngam kita ito lang. Nadi ka ang tinag kanya. At dapay na ang rupa na iti arena nga parang dito simbahan. Talaga anak ko skulti rupa na. Bayaan mo nami. Kumain itulod ka itayang ti kotse. Agur-urayan da mamay jay. Agbati akpay, takasaritak ni Padre. Sige, Victor. Diyak kaya't nga dadakas ang mapasamak iti panagkita yo kini Rina. Ala, mapantan, amin.
Agkape ka manong Victor. At titikapin. Agyaman ak padre. Kasla, ada na pati nga baga manong Victor. Kaya ko lang tiyagdamat padre. Awan ka diti plano yung amang sapol itinang patay kini Elizabeth. Tapnoan niya. Tapno room suamanen ti sabali pa'y ariribok. Padre. Nasakit ti pan nakatay ni Elizabeth. Sobra sakit manong Victor. No kasta. Awan plano yung amang sapol iti kriminal. Awan. Saan kayo magdaron? Saan? Ngam apay? Kas iti mensahe kita iti misa. Amin na kinadakas diti rabaw ti daga. At datong pala. Awan sa bali. No dini patay. Padre, kukuha ti Diyos ti pamalas. Balsan na dagiti dakas ti aramid na. Babaen ti di na panangawat kadakwada iti pagarian na. Kat agtuok danto. Aging kat ingana. Padre, no dito'y rabaw ti daga. Kat awan maaramidak. Ijay langit. Saan danto ang makalisi. Tati Diyos ti mismo ang mangukum kadakwada. Adon tinangnangag kong istorya dito San Isidro manong Victor. Akas ko maitinapasamak ni Elizabeth. Ngam, saan ana ipaayan ni hostisya? Iso ati Diyos laangan ti makammo iti kriminal. No ti hostisya diti rabaw ti daga, ket mabalikog. Saan to Apolos a mabalikog ti hostisya ijay langit? Mawatan kayo, Padre. Ikarkararag ko langan. No asino man day tanang patay kin Elizabeth. At ti Diyos laangan ti mangukom kin kwa na. No kasta, Padre. Saan mo talaga nga mo? No asino tinang patay kin Elizabeth? Amok, manong Victor. Kanya. Amam? Uwan. No kasta. Amam Uwan, manong Victor. Amo kung tikin na siya sino tamak. Amo kon. Padre, nagsakit a panunutin. Damdamagag iti Diyos no apay. No apay agastoy nagdinamasawag. At mismo nga mami. At iso, tinagkapatay kini Elizabeth. Apay! Padre, jak masarkadan ti panagarubos ti luwag. Gaputa sobra asakit ti marikrik na kitaan. Sobra sakit manong Victor. No apay ano Mayor Alban pa ilang pinagbalin na amayo. Itawan na ulpit. Kadaksan dito San Isidro. Awan ti makaiturid amang kalaban kiluanan. Dapat na bilid ko na. Manong Victor. Ngam iti may sagong daway, Padre. Kala ito ang matumba. Kat agkaradap iti rikat na. No anak ni Mayor Alban ni Elisa. Kaya't nasawan. Kabsat ni Elisa ni Rina. Wan, Rosa. Kaya't napay asawan.
pagset ni Padre Ismael ni Rina. Gusto ka? Anyan? Sayang. Awan matan ni Elisa. Sayang talaga. Ay, adayo ana pimpintas day di Elisa ngam ni Rina. Padno? No, apay ngamin anapan edi ni Elisa iti asidag ti mansyon da mayor. Anyangay. Isulakat nga rin tinakaisagmakan na. Amok a plano na abalsan ni Mayor. Gapo iti napasama ka ni Padre Ismael. Ngam isumat tan tinakaisagmakan na manang ami. Nagsakit a panunutan. Bart, sungbatan nak iti damagakan ka. Katipod nula ang tibakam. Ano na ita, madam? Pinatayo ka di idi. Dagiti anak ni Marina. Wano saan. Tapayakas jay tinaibagati may sa akadwayo kanya. Anaamuan na kano. Kwa, madam. Ibagat tipod no. Madam. Di yun panunutan da ita. Imbagak matidi kada kayo. Adya kabalan ti pumatay iti ubing. Nagsukir ka. Anya pa lang ti pagungtan nyo. Kat pinatay lang aroda ni Senyor Simon ni Elisa. Adi na mo nga anak na gayam. Anya. Iso adi kaya gungatan, madam. Awan sirbida ita. Apa nagungat yun. Telepono. Siyak man lang ang timang sungbat. Hello. Senyor Simon, naimbagta si ka pinakasumbat iti telepono. Sino na ito? Sobrang ti kinatakas mo, senyor. Ultimo anak mo, pinatay mo na. Iso nga ita, agitarukan. Mabilbilang ang tit oras mo. Niya. Saan na ka di maibusesan, senyor? Nabayagan ang nagpapaayak kada kayo. Ngam gapo iti kinatakas ti asawang kanya. Pimanawak. Ela. Juan. Siak. Senyor Simon. Nagadon ti basol mo. Ultimo anak mo. Kat pinatay mo. Awan ti anak ko pinatay ko. Agraman ti ama ni Victor. Pinapatayo. Aniya. Sobrang ti kinatakas yung asa nga pamilya. Awan umasting iti kinatakas yung. Intopak nanti telepono. Uray si Kaela. Saan ka pakawanan no kalabanan na? Bart, itante pa nagtignay tayo. Punasan yun itilista ti pamilya ni Victor. Senyor. Agrawat tayo dyan nga Ela, iraman yun. Ni Ela, senyor. Wan. Itan ti panagtignay yun. Amin na nakasurat itilista. Punasan yun. Senyor. Agraban tayo dyan nga Ela. Iraman yun. Ni Ela, senyor. Wan. Itan ti panagtignay yun. Ket agraman dayjay a Carlota. Iraman nyo matan. Senyor. Sige. Agtignay kayon, Bart. Wan, senyor. Kasarita, dagiti kakadwa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Boss, di mo lamaw. Agtig-tig na yak nga agmay sa kaputa sayang matiing karedi ni senyor agong kuna. Sige. Agtong pala tayo nga ron itibili ni senyor. Awan boss, itamit lang.
Bayan tayo kailan di plantasyon. Tada ito'y abanag, ti asikasuan tayo. Saan tayo ngagpadlaw, magpalpaliw tayo iti mansyon da Carlota tungan. Buwan, boss. Sige, umay kan tungan. Buwan, boss. Nalanmang da ito'y nang iparkingan tayo iti kotse. Saan da nalaka makita dito'y. Pag naantalayan, aging ga iti asidag ti mansyon da. Buwan, boss. Kasamuitan, Victor. Anya tiramidan tayon. Di kagdanag, mama. Nakasarita kong dagiti amin nga da reklamo na kini Senyor Simon. Sang-sang kamay sa kami amang kalaban kini Senyor Simon. Victor. Katkas iti na ko na ti ator niya gayem yo. Dakkal tinamnama amaapak ni Senyor Simon iti kaso. Amok dayta. Lumapalin na ko ma. Siya kung timang singir iti dayjay a Senyor Simon. Saan, iho? Idalan tayo amin iti legal. Tadyak kayat ama isagmak ka. Tadyak kayat ama kilaban ka kadakwada. Wan, amo, kabailam ida. Ngam adda tilindag amang usig iti kinadakis da. Mama. Aramidan tayo ti amin. Oray pa'y maibos ti kwarta tayo. Basta agsungpat da jay asimon iti kinadakis na. Iso tinang patay iti day di papam, iho. Iso ta. Mama. Nasimpat a tao day di papam. Ngam pinatay ta. Kat babaan, di pa nagtitinulong tayo amin a biktimada. Patsak ada tayo tagbalik. Bos, adalah tagwan di mansyon. Ket awan makita ta kada Victor. Agpaliw talakta. No bilang ta makita ta da Victor armor itigay. Paltugan ta kadain. Wan. Oray asino ang makita ta kamang ti pamilya ni Victor. Iraman tamatan na paltugan. Awan, boss. Nabayagtan dito yung agpalpaliw. Ngam, awan mo't ti mapaliw ta. Sige. Baliwan tan tumanan ti umay. Awan, boss. Pupano ta dito. Mapantan, ide paraiso. Sige, tuwan. Boss, ure asino ti muna paltugan tayo ha? No asino ti muna makita tayo, di iso ti paltugan tayo. Kuntungan, tinapatag. Marami tayo ti bilin ni senyor. Wan, tagayat pa paltugan tayo dyan pa 3 mile. Kaya't ko siya, ti makapaltugan ko na. Kabang naman lakit di, apay katasan. Kabala ka. Siya kon, ti mang paltog ka ni Padre Ismael. Ado tayo mga ansong. Adamat tin ebidensya tayo at talaga akukuha tayo ti daga ngay nag-aguman ni Senyor Simon. Wenando, kansan la daw ita tinagbasulan da. Ado pa'y ti kinadakas da, arumbang asong batan da. Agtitinulong tayo mga ansong. Amin tayo a biktima da. Agraman dagiti babae nga impupok da iti pasdak. A pinagbalinda nga balbalay dagiti customer da. Nakasaganan damat na sumango iti pangukuman. Nakasagana da amang ilaban iti hustisa para kadakwada. Siya kung timang sipog ka lagi timasitas dito igid ti dalan. Awan matlaing taramidan. Iso. Aga nang paltog kanyak. Sakti pong triada. Kumama nga kitida jatak kilapuan ti kayo. Salbag. Apa ngay? Nagminti sakmat. Namin dua pinaltogak ngamjak na tirwan. Kelat mo ta nagpukaw ti pade ti panakitak. Ha! Apa ngay? Ayan nan. Gamsa na bale. At danto sa bale agon daway. Pumanaw ako ditoy.
Ano tinapasamak? Walang Victor. Ada nang paltog kanya kitinamido. Ngam sana ka napuntaan. Anya? Asino? Nailasin niyo? Saan? Awan nakita katawid taglawlaw ti simbahan. Padre, amang ano dagiti sigod ang nagpanggap kada kayo iti dakas. Amang ano isodat ibagbagam anang paltukan ka. Oh, agandad kayo kumakanayan, Padre. Agpaggad man yung tibiyagyo. Oh, saan kayo langan narumrumahal? Tadelikado tibiyagyo. Manong Victor, no kasapulan nga agigam kayo ti paltog. Tapno adda kalasag yun. Aramidin yun. Kuna idi ni Elizabeth at tinagpanggap kanya kiti dakas adanda ni nakatayak ket dagiti pasurot ni Mayor Alban ket akin nagam awan sa bali no diti Mayor kaya't nasawan day ta ti mismo nga amag tagpangpanggap iti dakas kanyak kaya't nag-apatayan. Diyos ko, anya dahi tuwi na mapaspasamak. Isuro na itirumbang nga ramidag. Ngam, napod na umat ti Mayor kanyak. Imbilang nagkano nga anak. Kat kastaone adanag na idi iti panagpukaw ko. Nariribok ti panunod ko. Padre Ismael. Ti Mayor. Kumusta kan, Padre? Mayor. Sinarungkaran ka, tagayat ka makita. Kaya't ka kumustaan. Kasla mas daw ka. Iti pan nakakitab kanyak, Padre. Among kadi akailiw kan. Kaputakas iti kumak idikan kan. Ibilang kan nga anak. Anya? Ahon gaya, Padre. Jakon makaumain no kastamis. Kaputakan ayo na kamakumikom. Kaya italanay ka na kitigundawa yamang sarong karkan ka. Ahon gaya mahamang tenak iti kwartam. Matit lang. Ato'y, Padre, awatom ko ba? Mayor. Dakhil ti kantidad da ita. Kwartam. Uno, para iti simbahan. Makabukan, Padre. Jak maawat dita kwarta. Mayor. Awatom ko ma, Padre. Talaga mataparakan ka na ito'y. Sagot ko kan ka, gapo, tanapatid ka kanya. Di mo lang mo. Umadali mo ten, di ka ni sanam apa di. Sige, Mayor. Awatak dita kwarta. Ipaay ko iti simbahan. Nasayad. Sige, Padre. Inakon. Kat naragsaka ka nakakita kan ka. Anya dahi ito yung marikiriknak. Jak may lawlawag. Naimbagmat ti Mayor kanyak. Iso akas ladyak patyanti ko nada. Nga iso ti akin nagam iti dagas idi anapasama kanyak. Jakam mo, no asino ti patyan. Papa, mabalin ka dito at tidang? Anya day tayo, ha? Ada ka di paregot mo. Papa, kailiw ko nga mintisigod ang kaayan ayat ko. Namadya kong makita kan makasarsarita pa yun. Lipate mo. Tiyak kabalan, Papa. Ipatay ko na lipatag ni Victor. Anya. Papa, awagan niyo ko man ni Victor. At awisan niyo para iti may sapas kan. Agpaskan tayo kat awisan niyo ni Victor. Agpaskan tayo nga awan gap-gapo na. Awan, Papa. Sana masapol ti paskan. Ala, no kaya't mo makita. Sige,
Sikat tinis mo nga umawag kan Juana ket awisan. Sige lang iha. Awagam ket awisan nga umay ditoy balay. Hello, Victor? Victor, please. Kaya't ka nga awisan dito yung mansyon. Mabalin? Itiyan niya agad to. Kaasyan na ko, ma, Victor. Kailiw ka ngamin ang makita. Agsarita talaang iti oray ang pagpiit. Please. Awan tirong mga pagsaritaan ta, Rina. Please, Victor. Awan tanawan ko kin ka, Rina. Yung baba ng titilip. Ibwisit na lalaki. Talaga nga agtul-tuloy di pa ng paspasakit na kanya. Agikaro da ito'y nga amin. Isa ti makagapo amin dagito'y kapan nakapaspasakit ka. No, basta. Narina tinakasaritam iti telepono. Juan, kaya't na mapanak iti mansyon da. Anya? Ang maman rason, tapno mapanak iti. Talaga nga ipamuspusan natin pa nagkita yo. Gapuday ta itinalaos a panagayat na kad ka. Aging ga ita. Saan pa'y laang agsardang? Talaga nga agayat kan ka iti kastaunay. Rumbang nga aklunan na asan ada kami ti para iti tunggal maysa. Gaputa talaga saan ko nga ay ayatan. Victor. Ami, kaya't ko nga kalaysatan. Iti kasta. Agsardangan ni Rina. Anya? Agkalaysata? Anya ti bagbagan, Victor. Nangag mo timbaga. Agkalaysatan. Awan palikot iti dayta, iho. Maragsakan iti dayta nga imbagam, Victor. Ala, agkalaysaka yun. Awan mo't ti makaiparit. Awan ti lapad. Wanan ti Ella. Ngam ti parikot. Ni Ami. Agkadkad. Ni, apay. Bayan, kasaritak ni Ami. Adda kagayam dito tirasa, Ami. Dito gayam ti pakakitaakan ka. Antela. Kasla, agpampanunod ka May papan iti imbaga ni Victor, ante. Ngagkalay sa kayon? Wen. Apay apagkadkadam. Kat napudnunod kan ka. Ante. Saan asyak ti maikarikan ko na? Amoy yung matan tinapalabas ko. Saan akon maikarikan ko na? Saan alimod kan ni Victor dayta, Ami? Ngam itulikodan dayta. Ay ayatan nakapailaan. Ante. Ipanagnak ti panangikalay sana kan ka. Isungag kalay sa kayon. Taawan mat ti parikot. Oray ni Ma'am Carlota. Maragsakan iti dayta asing-asing ni Victor. Anya. Ella, mapanta iti kabisera. Mapanta iti am-amok nga taparlor na. Ado ti am-amo na nagdadait iti wedding gown. Kaslada kayo matang ti magagaran, Ma'am. Talaga, Ella. Iso arumorta itamatlaan. Kat saan tan nga ibagakin ni Victor ti papananta. Tapno sorpresaan tanto. O sige, adakan ka dayta, Ma'am Carlota. Dito yun nga parking ko to'y kotse. Pag nauntan, amapan iti parlo, jam amo. Awan mo't ngamin pangiparkingan ta iti kotse ijay. Sige, Ma'am. Ala, umay kanela. Surutan na. Wen, Ma'am. Ay na, kasla makikita ko di pa nagkalay santo da ami kan Victor. Uray siya, Kela. Magagaranak una yan. Makarota! Ha!
lalaki! Makarota! Tulong! Tulong kami! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Victor, ang tawag ni Auntie Ella, ni Ma'am Carlota, at ito ospital, mapaltugan. Anya? Mabanta ka no itamat lang, ito ospital, Victor. Well, sige. Rumara ko. Oo, mayak man. Saan? Saan kayo arong rumor dito yung mansyon, Ami? Nalawag. Ha? Ooan. Ooan. Victor, nalpasan ti pan nakataming ni mamam. Kat, kumusta nga rodan ni Mama? Kuna ti doktor anasaya atan. Kaya't ko makita ni Mama. Wan, umay ka. Mapanta iti ayan na. Imbaon ko ni Ella amang sabat kan kay Tiruan, Victor. Mama. Ti abagak tinapaltukan, iho. Gamdam kislaan. Isungawan ti pagdanakam. Uray pa'y. Asino tinampaltog ka na kayo, Mama? Tiyakam mo, iho. Tiyakam mo. Agawit tayon. Diyak kaya tagtalinaad dito ospital. Mama. Agpaimbagak iyay mansyon. Kasaritak ti doktor. Noan niya ti kunana. Itataddan ni Mama dito yung mansyon. Agsarita ta Auntie Ella. Victor, Rimor kayo gaya madjakam mo. pasensya kan, Victor. Tani mamam. Imbagak mit kada kayo. Adi kay basta rumor dito yung mansyon. Pakawanan na kuma. Ita, naisagmak kayon. Kasanon, no napuruan ni Mama itipan nakapaltog na. Wano, kasanon, no sikat tinapaltogan, kat di ka nakalasat. Victor. Nakitang ka din o asino tinampaltog kina Mama. Ha? Kwa? Nakitam ka di, Auntie Ella. Ibagam na nakitam. Di ka glibak. Kwa? Uwan, Victor. Nakitak. Asino? Nakitak ti lalaki ang nakaigam iti paltog ang nakasango kada kami iti dayti aguntaway. Nitong ani. Adala pa niti kumpisin na rin. Diyak nakita dagos. Inak, kat denggag ti bagana. Itay lang. Adda bakat niya may nagkumpisar. Sa ita. Adda mat si Marono. Adda itan. Nakaunag ako niti kumpisin na rin. Kabsat? Anya ti kumpisar mo? Padre, umayak ag kumpisar. Manong Victor. Wan, Padre. Siyak. Umay ko ikumpisar ti aramidak. Anya dayta, Manong Victor. Sobran, Padre. Saan kon akabalan? Ti anya? Umay ko ikumpisar ti panagibalas ko. Pumatayak iti tao. Anya? Balsak ni Senyor Simon. Agraman dagiti amin apasorot na. Patayak amin ida. Manong Victor. Adun ti basol na kanyak. Kat jakon kabalan pa'y. Kaya't ko idabalsan. Saan ka kumangagdarasudos, Manong Victor? Padre. Manong Victor, saan mo apagturayan ti guraken pungtot mo? Apay, Padre.
Opay. Anya launay tinakabasulak. Akastoy ti mapaspasanak. Sipod ubingak. Linakam ko ti kinaulpit na. Pinatay daday di apong kwakulas. Awan laban na. Kat inagaw dati dagana. Kalpasan na. Pinatay dapay ni Mang Ignas. Di tao anang ipatag kanya. Idi awanin nagkamangak. Pinatay da nga awan mo't nadagsin apasol. Manong Victor. Binandatak mo't idi apatayan. Kinamatnak idi. Aging rated sore. Paltugan na kuman idi nituman. Ngam timpwakak iti agay ayos at sore. Unak no natayak idin. Ngam sinipyarak. Saan laday ta, padre? Namuak pa'y tinaramid na iti babae nga ayatak. Rinamas na ni Ami. Saan da kinasyan? Saan laday ta tinapasaan na, padre? Ado pa'y akinarigat. Ano niya? Kat amom ka di, padre. Ati mayor ti akin nakam. Iti panakatay ti amak. Anya? Ti mayor. Pinatay na ti amak. Sa ita. Pinaltugan ta ni mama. Anya? Ita, padre. Agkumpisarak. Tabalsek amin dagiti dakas at tao. Manong Victor, laglagi pang dagiti bilbilin ti Diyos. Dagiti nasaya at nasursuro na. Kangronaan na. Tibilin na. Di ka pumatay. Boss. Nalabit na malamlamayan itanda dya Carlota. Hindi ngamin nakitat nga isuda ka ni ila tayo bimabay ti kotse. Pinaltuga ka dagos. Kat, sigurado ka na tay? Wain kunak mat boss. Malamlamayan nga tayo tan. Iji mansyon da. Amo ka din ni senyor. Jak lain paga. Tama kumikumot ni senyor. Sigurado mo lang nga napatayin mo tayo na paltugan. Iti kasta. Awan di parikon. Lukas na. Nakita ang tinangpaltog kanyak, Ella. Wen, ma'am. Nitong an. Timay sa apasurot ni Senyor Simon. Ano niya? Dagiti awan ang bayin. Ang bayin! Anay ko. Ha? Tiyawag. Ma'am, agkalma kayo kumalaang. Saan kayo kumangamin nga agpungtot kan agpuwersa akasta? Mama, lipatin nyo pala ang dayta abanag. Tapno maliklikan ti panagpungtot mo. Dakas da talaga, Ella. Anya ti kayat da mapasamak. Patayan dakmat akas iti panang patay da idita asamak. Ma'am, agbayad da iti nangina, Ella. Agbayad da! Victor? Anya dayta? Paltog man. Wan, Ante Ella. An-anwam dayta? Daldalo saklaan. Sabali ti madlaw ko kan kaita. Adda sabali apanggap mo. Jakon maibturan ti amin, Ante Ella. Katap na malpasan da ito eh. Siya kon ti agtignay. Anya? Kunak man no idalan tayo amin da ito'y itiligal. Saan ka di akasta ti maiparbang? Agkalma ka kumalaang, Victor. Pangaasim. Amangan lumaisagmak ka. Saan nanti? Kabalak amin ida.
Saan, Victor? Pangaasim. Agkalma ka kuma. Anita, sumurot ka ita kanya. Papananta. Mapantay di barangay Kasantulan. Sarong kara kita jay. Anya. Amumet adya kayat isungursurot kadagiti kakasta apagna. Amumet ngawan dagiti pasurot ita. Gaputa tunggal may sa kadakwada ket ada pagnada. Sige, sumurot akan ka. Ado na amin ngamin nga mo. Anita, masa pula dalosak tinagan ko kadagiti tao. Ipakita ti kinasayat ko kadakwada. Tapno uran niya pa ti mangagda kontra kanya. Saan dan to apatyan. Ket siya tulot ta ti agtultuloy a mayor. Sige, addakan ka. Ayan ni Victor. Diyak nasiputan arim mo harmam. Oray siya, jak nasiputan. Amang ano si Marong Karidya Shenda. Kasta nga ta. Sapay kumata kasta. Ma'am Carlota, sabalit ti maawatak kan kwa na ita. Kasla kayat nan ti agibalas. Anya, kinasaritak matan ni Victor. Asaan ang maiparpang? Kaputa amang ano maisagmaklaan. Oray siyak, ma'am. Kasta ti imbagak. May maisa ti biag tayo. Katno agbidot. Amangan no iso ti maisagmak. No pay kasta. Kabailan na, Ma'am Carlota. May isa soldado ni Victor. Kat amuna noan niya ti pakaisagmakan na. Uray pa iha. Talaga madanagan. Sige. Rumarag. Mapanak ija asyenda. Mapan ko kitaan ijay no adta. Kumusta kayo amin at taga-barangay Kasantulan? Ay, nasaya kami! Maraksa ka na ka makakita ka na kayo. Sapay lang kuma, tanakaradkat kayo latta. Nakarakat kami latta po! Kailiw kayo matan. Gaputa na paya, kadi kayo nasarungkaran. Ket agyaman at taadu kayo anak urnong ita iti daytoy akaadag diti barangay. Di kaya tanan. Iti panagsublik adunto ti awit ko para kada kayo. Kayat ko nga ilis tayo tinagan ti tunggal pamilya. Tapno tunggal maisa. At na tumaala na asagot nga ipaay ko. Umay kayo ka iti dilata. Kan dato mapay. Naimbagla makatulong ka na kayo. Kakabsat diti asyenda. Adda ka din ni Victor ditoy? Nakita yung nga imay ditoy? Saan ba? Ila? Nakasta! Saan nga imay ditoy? Saan? Kasta ka di? Sapay la kuma. Ta saan nga yung patuloy ni Victor ti panggap na? Saan kuma? Amangan no isukit di mat ti maisagmak. Wanya, tuan. At nakita mo kadag ito sigod a rebelde? Awan, boss. Ngamin ni Padre Ismael ti sisiimat. Kasta. Kat, nakita ni Padre Ismael? Salbag. Naglamang sakit ti salbag apade. Tadyak makita. Mabali na kasta. Katsi ka nga, boss. At nakadi nakita a rebelde. Awan. Sayang, boss. Saan kaya manatay ni Carlota? Awan matilamay di mansunda. Napanak kami ni Jay tapno paliwak. Awan matinakita kalamlamayan da. No kasta. Sana natay ni Carlota? Naimbaglagan din tadyak pa imbagbaga ni Senyor Simon a pinaltugak. So sigurado lakid di nga ungtan na kita. Na nagbintisa. Ala.
Agsubli ta pa yung nga niya pas dektoran. Baliwan tanto manan ti Romar. Tungan dakto nga grocery anita. Masapul nga do tigatangan ta. Iti kasta, mawarasan ti amin at taga-barangay Kasantulan. Kasta man ti aramidam, gastos lang. Kasapulat anita. Tapapaan iti kasta nga aramidan. Maayayot dagiti tao. Ipakita ka na sayhatak. Iti kasta. Madaman da kontra kanya. Saan to apat yan? Sige, makamo ka. Masapula tunggal barangay dito San Isidro. Mamarasan iti dilata. Kanta dumapay. Sige. Sana balik. Takwartam mo ti aramato. Uwan man. Malah. Nagdiretso ta na dyan mansyon. Nakayat kon ti agina na. Sige. Makamo ka. Ano dito? Ang dama palpalpal ka na. Partagak pa ito nagmanehop. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan na ka iti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Delikadong dahi ti ami. Ang mga noan niya ti aramidan ni Victor. Patsak asarakan na dagiti pasurot ni Senyor Simon. Anya itat ti aramidan ta, ante. Rumarak. Siyak ti mapanagpaliw iti mansyon da Senyor Simon. Umayak man. Manglimlimo ta. Ngam... Sanayak iti pannakirangat, ante Ella. Di nakpakadanagan. Anya? Madanagan akman. Ang mga numaisagmak ni Victor. Adda paltog ko. Iso ti usarak. Tay inted payla idi ni Manong Rodrigo. Kan adda pay may sa apaltog nga iduldulin ko. Tinaagaw ko idi iti gwardya iti pasdak ni Doña Anita idi naglibasak. Induldulin ko dahi apaltog. Kat ison ti aramatan. Wan, ante. Saan aparikot ti bala? Taaddan bala dagi jay apaltog. Senyor! Anya tinapasama kita kutsiyaw! Kasana paltogan mat! Wanda do. Ada nang paltogan na kami. Ngamsan kami ang napuntaan. Umuna ako dito mansyon. Senyor, asino kayo tinapaltog ka na kayo? Jaga mo. Ala, ipan mo iti talyer da ita kotse. Patarimaan mo, dado. Wan, senyor! Naimbag lang ta nakapagpepelak. Petjak pinuntirya dagiti jablong agasawa. Wan. Nagbidutak. Sa narumbang nagdardarasak amang patay kadad Doña Anita ken Mayor Alban. Masapol nga inot ti ipapatay da. Tapnurik na dati bunga ti kinadags da. Ay, agsubli ako ni Jemanson. Syakon ti mapan ni simpaan tongan. Syakon ti mangilpas iti amin. Agmay may saka. Para manulang may tapartugan ti padi. Sika ti magama baos. Magamo kan ti pasdak tongan. Wayne. Kita manaimbag dagiti sumang patakostumar. Nangruna dagiti suki tayo iti marihuana. Ewan boss. Ilistam ti sumraga kwarta tongan. Wayne. Di ka kita anak boss. Sige. Rumarakon. Sakon timang lepas kini Padre Ismael. Lukas na. Rimwarda ante Ella kan nami. Sa di na tinapananda. Tsaka mo iho. Tsak nasiputan ti irurwarda. Ngam ko na ni Rosa anak kita na rimwarda iti kay. Anya? Di kaunay agdanag. Napandala siguro iti asyenda. Ngam, apay adida nagpakada kada kayo? Adak ngamin iti silid ko itay iho. Tinasaya, mapan mo idadanunan iti asyenda. Sige mama, mapanang iti asyenda itamat lang. Sige iho, pambaram ti agpuros iti naloom a papaya, kandad dumapay a prutas.
dalan na. O apo. Nga agaramid iti pagayatam. Agsipod tadyak amo dagiti kapusor ko. Iturungnak amag na iti dalan mo. Padre Ismael! Ano ti maipay ko, kabsat? Sagot na ito'y aparakan ka. Paltog. Umay ko lang i-deliver. Sagot a paltog. Naisumot lang di manggudas iti biyak mo. Adalang paltog kang wala. Jablo ka pati. Matay ka. Saan? Di ka paltog. Saan? Palacio! Kabsat? Kabsat? Natay samatan. Padre! Padre Ismael! Umay ka na. Pumanaw tayong dito. Agawaam, Padre! Aging gaita. Jakpay lang may kat. Iti panunot ko no asin na tinangpaltog kada kami. Ken ni Anita. May baglagan tati kotse tinapuntaan. Sana da kami ken ni Anita. Titelepono. Alban's Residence, hello. Mayor Alban, inkakidotan ti pasurot mo ang nakadahay iti simbaan. Anya ti kunam. Ti pasurot mo ang tadam at gablot. Hello! Hello! Oh! Buisit kiti. Sa baliman ang naparikot. Anya di ko natimawag. Pasurot ko anay dasay. Kaya't nasawan natayan. Sino ang pasurot ko? Inagay pasdak ni Anita. Takwatak no asino. Senyor, awan matatao dito yung simbahan. Hun garon. Tinakadasay iti swelo. Senyor, nimat bosbat. Aniya. Senyor, ni bosbat na ita. Dara-dara. At naibunlukan ka. Nuapay asaan kami ang nagpakada, Victor. Anya dayta? Pasensyakan. Pasinupring mi manan tibiling mo. Ngam sinapul da ka idinatakwatan mi arimwar ka dito mansyon. Anya? Sinapsapul da ka. Diyo ka di amo? Mabaling nagpaggad kayo gapo iti naramid yo? Sagay sa kami iti paltog ka ni Ami. Amo mi ti makipinaltog no bilang. Anya? Iti panagsapsapul mi kan ka. Nakadanon kami ijay simbaan. Kat ijay. Nagayos ti dara. Napatay ko ni Bart. Anya? Nadanon mi ijay ni Bart. Paltugan na kuman ni Padre Ismael. Ngam inunak. Napuntaak ni Bart. Ante Ella. Iti maikadwa agon daway. Paltugan na kumamanan ni Padre. Ngam inunaak manan. Katdayjay. Nakuspo. Aging gaan ay dasay. Napatay mo ni Bart. Sikat nakapatay kan kuana. Wala, Victor. Amok. Kaya't mo asikati makapatay kan kuana. Gaputan dakas ti inararamid takan kaidi. Pinatay da ni apong mo Akolas. Ni Mang Ignas.
Kan iso dati makagapo. At impok ka ijay isuor. Kang runaan na. Iso, tinang patay iti day ti papa. Rumbang asak amis mo timang singir kan kwa na. Victor, napatag ka kanyak. Impatag kayon sipod pay. Da kayo kadalando kan ami. Amom day ta. Imbilang kayo nanak. Kadnoan niya tinasakit kada kayo. Nasakit mo't kanyak. Iso asaan ko mga agsakit tinakam mo. Asyak tinang kudas kan ni Bart. Auntie Ella. Kan Maysa. Nujak pinaltugan. Ni Padre Ismael kuman tinatay. Iso amaawatam kuma. Victor. Baos lakay. Nangag mo di kampana. Awan, nangag ko. Naglawag nagbatangtang ti kampana. Tinatrabi anabatangtang. Kaya't nasawan. Nagtugad man ang tibiyag ni Padre. Ewan inga. At daman nga tan nagganda at itibiyag na. Diyos ko. Ispalan yun ni Padre Ismael. Ispalan yun. Itapon tayo ti bangkay ni Bart inton bigat mo't lang. Anya. Sa bagay, nasayak mo. Iti kasta, awanan ti ado kaya parikot. Awanan mabalin tayo. Awanan ni Bart. Tinapudno amakan naman ko. Agaman niya garot. Nagpatinggan tibiyag. Diyos ko, nagturag kamot gayang Ella. Naimbag ta saan kayo isagmak. Naturadak, Ma'am Carlota. Gapo ta sobran ti kinadakas da Bart. Kumusta itan ni Padre Ismael? Adda ija balay na. Imbagak asaan pay lang amakmapan ija simbaan. Gapo ta sigurado nga iso ti pabasulan da. Kasanon, no isulat ta ti itududaan ng paltog iti pasurot ni Simon. Awan pamanaknak da. Kan Maysa, masapol akanayon ang mabantayan ni Padre. Anya, asino timang bantay kan ko na? Da kami, Ma'am. Anya? Wan, bantayan mi. Ta sigurado, saan da nga agtal na, aging ga adidang mapatayin ni Padre Ismael. Kasano itan, Ante Ella? Kasano no saan da asar dengan ni Padre Ismael? Oh, dahi tati pampanunuta. Delikado ni Padre Ismael. Ano nga tano agyan tapay lang iti simbahan? Iti kasta, adakad kadwa ni Padre. Ha? Saan ka di anasaya ati singasing ko, Ante? Wen, masaya at dahit anapanunot mo, amin. Inta kasarita ni Padre Ismael. Wen, Ante, agpakadaak ka ni Victor. Panagkunayo, kat day pati kasayaatan nga ramidan niyo. Kasanon, may sagma kayo. Kabaulan mi asalwadan ti bagi mi, Victor. Agtalik ka kada kanya. Ngam ami. Agtalik ka kanya, kunakman. No kabaulam ti makipinalto. Kabaulakman. Di kagdanan. Liklikan mi ti makipin natay. Sige, agkapi kayo pa'y Nana Ella, ami. Agyaman kami, Padre. Nakaumay kayo man diti balay ko. Anya ti may paay ko. Iti napasamak idi ije simbaan. Sigurado asikati madaksan, Padre. Isungain may kami. Taibagami ada kami kumapay laang ti agbalin at tagaaywan ije simbaan. Kat ijay kami ngagnaad. Anya?
Nangaddang kaming kani ami akas ti aramidan mi. Iti kasta, adda katulungam no dumtang ti paggad. Nana Ela. Saan kayo kumanga agkadkad, Padre Ismael? Pagsayaatan nyo ti pampanunutan ni. Saan? Sa anak mo manugot, Nana Ela. Diyak kaya't amairaman kayo. Diyak amo no asino at talaga ti kabuso ko. Iso at diyo amo no anya mo ti pagpaggadan nyo. Agyamanak, Nana Ela. Mariknak ti kinapatid ko kada kayo. Maragsakan ak una iti dayta. Diyak mo't ipalubos ngagpaggad kayo. Di kayag danag. Kanayo nagnaganad. Kan saan akong amaturog iti simbahan. Iti kasta, saan kayo ngagdandanag ganyak? No kasta ti kunong Padre. Mama, Papa, asino nga tati ng paltog kini Mangbay? Awan ka diti atapon nyo? Saan nga ta adagiti sigod a rebelde? Akas kini ami? Awan ti makam mo. Ngam panagkunak. Kat ni Padre Ismael amis mo. Anya? Anya ti kunam, Anita. Ni Padre Ismael tinangpaltog ken ni Bart. Wan, patsyak nga iso. Awanan ti sa balipay. Kan may sa, iti unag apis mo ti simbahan ti nakapasamakan na. Ni Padre Ismael? Amangan no iso, Papa. Ni Padre Ismael. No iso? Siya kon amis mo ti mang sentensya kon ko na kat ijay impyerno ti sentensya na. Anya? Ijay impyerno? Panagkulayo ka di? Kat ijay ti papanan na numatay? Amangan mat na ijay paraiso. Anya? Saan ko pala nga panunutan di may papan iti padi? At dapay kayat ko nga aramidan. Masapol nga ituloy ko pa iti agpabigbig ka dagiti umili. Tanya ti pampanunutom, Simon. Ituloy ko ti mangsarong kar iti amin a barangay dito'y Iliti San Isidro. Kasi ti sigod nga aramidag. Sagutak ida, Anita. Ikat ida iti pakalaglagi pandahan niya. Tapno inton madanon ti basing kawel. Pampanunutan dak tulata. Lipatan pa'y laang ti panagibalas mo, iti panakatay ni Bart, kasta ka di. Wan, narigat mat no balsen tayo at dagos, no asino man day ta at tao. Timing laang, Anita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dado, iban mo na ito'y anak ka sobre a kwarta kan ni Hepe. Tapno siyak lata ti kanunungan da. Wan, senyor. Dakilagata dayta. Umdas dayta na pagbibingayan da amin. Wan, senyor. Ibaga man naggapukan niya. Ket amunan ti kayat na asawan. Manang ami, apay nga gingayta. Kat saan pa'y lang anaikan iti hustisya ti pannakaramos ko iti pasdak ni Doña Anita. Uray sika. Saan ka di anaramas ka matijay? Namapay nga gingayta. Kat ti kagunay. Rosa. Dagiti babay anak kapupukijay. Agnanayon ka din anak kakaasida. Papagpapapasan mo tayo dagiti lalaki akustumar da iti dayjay apasdat. Amok tirik na tinakapupok ijay manang ami. Gapot na padasa kon. Well, maawatan ka, Rosa. Kaano nga ang patinggat ti kinadakas dayjay atang niya, Anita? Kaano?
Maawatak ni Rosa Victor. Iso akong binsiram ni Hepe. Takam maganda ni Doña Anita. Kastamot kan dagiti pasurot na amang bambantay iti dayjay apasda. Napanunot ko matdaytan. Sige. Aramidat dayta, Ante Ella. Rumbang laeng nga agunayon dagiti pulis. Asaan arumbang apaigam dalatan iti mayon. Padre Ismael? Oh, Ma'am Rina. Si Kamot Gaya. Wan, Padre. Imayak dito'y simbaan. Barang dito'y ko ang makita ni Victor. Kailiw ko ang makita ni Victor. Anya? Saan ka din nga imay dito'y, Padre? Saan, Ma'am Rina? Kailiw ko talaga. Iso nga imayak dito'y. Tabarang makita ko ma. Apay nga taadi na kaya't ang makita ni Victor. Apay adi na kailiw. Saan adito ruwar ti pagsaritaan ta, Ma'am Rina? Mapanta di taonay. Tadi ti pagsaritaan ta. Umay kan, ma'am. Sige, Padre. Ma'am Rina, ti panangaklo ni ti kinapudno. Kat iso ti tulbag ti pan nakapasakit. Pan nakariribok. Ken sakit tinagam. Tapno malaganan ti riknam. Padre. Ay ayatem ni Victor. Ngamnas kanyak lunam. Asaan nga iso tinaituding aparakin ka. Gaputa dalapet. Ni Ami. Uwan. Ni Ami. Makitak ti kinapatag ni Ami iti puso na. Nga iso tay ayaten na. Guston, Padre. Masaksakitan. Labing hitag tinipagak. Ngamday ta ti rumbang aglunam. Diyak kabawilan. Apay adi kagkid daw iti tulong ti Diyos. Nga iso ti mangpunas iti sakit tinagam mo. Nga iso ti mangliwliwagan ka. Tulungan na ka. Tapno maaklon mo ti kinapudno. Ma'am Rina, saan anasaya at agimpen iti sakit tinagam? Ta saan apagayatan ti Diyos ti kasta? Ti kayat na, ket agiin na yat tayo amin aparswana. Nga awan kumati agpipin na tay, agbibing nalas, kendag dumapay a kinadakas. No nasayaat ka, maragsakan ti Diyos ken ka. Ket supapakan na dayta, iti pasig a kinaimbag. Ket no dakes ka, ipaay ng tumet ti katukad ti kinadakes mo. Iso nga awan kumati sa baling aramiden tayo, no di ti agiin na yat. Saan tayo nga agiginura, tapno bindisyonan na tayo ti Diyos. Nakastangaran. Apay apinaltugam ni Mang Bart. Dito'y simbaan ang nasalakan dati bangkay na. Kaya't naasawan, sikat ng paltong. Nagbindot ka, Ma'am Rina. Nadanon ko ti suelo a dara-dara. Ngamjak amuno asino ti akin dara. Awan amok itimbagam. May saak apadi. Awan sa baling aramid ko. No di, ti mamagkapya kadagiti agbibinosor. Ti mangipadoyak-yak iti sasao ti Diyos. Iti kasta, agkay-kaysa dagiti tao. Iso nagbidgot ka itimbagam, Ma'am Rina. No kasta, asino tinang patay kin ni Mang Bart? Amom ka di, Padre. Nabainanak iti pan nakisarita kin ni Hepe, Ante Ella. Ha? Mabalinda ka nung edarom iti panagatap ko iti dakes kin ni Doña Anita. Oh. Ninamnama kun akasta ti mapasamak. Tenggal ti mayor dagiti pulis. Isungaan niya kumati na saya at mapasamak dito'y ili tayo no kasta. No kasta nga rod.
Siyak, tiyag tignay. Pabatakan tayo ti pasdak, Victor. Ano niya? Inaramid mi day tayo din. Ngam binangon damanan ti pasdak. Iso nga ita. Pabatakan tayo manan. Kaya't mo asawan. Pinabatak yu idin ti pasdak. Wan. Kat kabaalak day tang aramidan. Kan maysa. At dadamang ansong. Kastamat na nilando. Kan dagiti daddo mapay akakadwami idi ijekuta. Kasarita mi ida. Sige. Kanunungak day tanging bagam. Ngam saan ka na makibiyangpay? Da kami langan. Diyak kaya't nga dadakas sa mapasamakan ka. Kabaalak ko nakmat. Saan mo atagibasitan ti kabaalak? Gaputano ammom ti agigkam iti paltog. Amukmat. Ami. Bayam at tumulungak. Pasat dayta ti panagibalas ko. Sige. Sidadaan kami tumulong, Victor. Awan parikot. Kan maysa. Kabisado nin ti pasdak. Nalaka tayo asarkan. Kan kasarita mi dagiti adda dito San Isidro. Asigod akakadwa mi jekuta. Sige. Agtalakak iti kabalan nyo. Agtitinulong tayo. Ngam ti parikot. Kaya't ni Ami ti tumulong. Numabalin, diyak ko makayat. Anya? Nasiglat ni Ami iti ranget, Sir Victor. Agtalag kayo ti kabalan na. Day tatipod na Victor. Awan ti pagdanagam ka ni Ami. Gapot akabalan na sa lakniban ti bagina. Ami, numabalin, saan ka na asumurot pay? May sa ka lang a babae. Awan gaway mo nupig sa ti pagsasaritaan. Kabaalak. Oray may saan lalaki ti kalaban ko, Auntie Ella. Ami. Kaya't ko ti tumulong. Kanadapay may sa apanggap ko. Timanggudas kanitong apaman amakita. Anya? Rumbang nga isumatan ti sumaruno amapukaw. Manang Ami, umayak mat. Kabanak mat ti pumanto ka. Insulo na kidi. Saan ka di? Wan, ngamawan padas mo iti pan nakirangat. Isuasaan ka na sumurat. Denggan nak kumarosa. Manang Ami, kasanon nga'y numaawanan kay tigasat. Numapatay da ka ti kalaban nyo. No kasta ti mapasamak. Si kanto ti mangituloy iti panagibalas ko. Anya? Nakasaganan ti amin lando, maansong. Adami ng dagiti aramatan tayo. Nasayat, Victor. Kaano ti panagtignay tayo? Inton bigat terapi. Tunggal makitak ni Padre Ismael. Kasla agbayo ti panagritnak. Naglagan ti ritnak kan ko na. Ngam kaguramat damamakan pa ba? Ngam apay asyak. Kasla tagiragsagak mat ti panagsasalita mi adwa. Anya kaginda ito'y amarikritnak ni Padre Ismael. Ayat nga na, di kaya't asawan da ito'y. Malipat ako ni Victor. Kat ison ti pakarit na iti ayat. Agayatak iti may saapani. Agpaliw tayo pa inimbag. Sakbay asarkan tayo ti pasdek. Juan Victor. Pankan tayo. Numano ti bilang dagiti pasurot ti mayor iti uneg. Sige. Di tayo mabalin ti magna iti likod. Tasino katandan ti alat. Sementadon apadir ita. Waniran. Sementado amin ang ngaglikmot ti pasdek. May salang ti pamuspusan. Adda sumrak iti nalatan. Kalayatan na ti pader. Wano ti gay. Kabaalan tayo data, Victor. Kompleto tayo ti aramatan. Insagana mo't amin ang akasapulan tayo. Ala, agsagana kayo harap. Siya kun ti umuli iti pader. Sumaruno kayo adagos iti ayan ti gate. Ngam orayin nyo ti sinyas ko. Juan Victor.
Ay na, agkabagabaag at talaga iti aramitan da Victor, Ella. Nanguna pa ikat kaduadan ni Ami. Wan nga rod, ma'am. Di kay agdanag, Ma'am Carlota, Ante Ella. Ngamin, nasiglap da amin. Uray ni manang Ami. Saan pa'y anabak da dya iti pan nakirangat na? Nasiglap to pa'y. Naglaing. Anya? Da kayon ati naggapo iti kabambantayan. Nabayag da ijay kuta. Kat ti paltog da lang ti sang kay ganda. Iso anarwam da na pumaltog. Rosa? Una, ay na, agdanagaklat amat. Talaga adyak malapdan ti bagit nagdanag. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo, ma'am. Kat ipanamnamak. Agbali kita. Adda akong dito'y tuktok ti pader. Awan ti makitak at tao iti ruar. Kaya't nasawan. Adda da amin di taunag. Sinyasak dagiti kakadwak. Ita. Lumagtuwakon. Kat inak ilokat ti gate. Nakakandado. Kung na may lukat mo, tigay! Kunak mo nakatulog ka! Ti amo na kat kaduanak. Saan mo mamalukatan tayo tagay? Kat ang daming kanyang tisusi. Jak talyawan. Tapno saan nak analaka may lasin. Hoy! Apaya! Ha? Asino! Tumay ka! Di ka gano'n. Matay ka! Iyag mo tapal mo! Matam na! Isobring ti patog ko! Di ka natagay. No di mo kahit apal tugak ka ulam. Sino ka? Sige. Lukat ang tigay. Agawam. Tanusan. Kanibusan naman. Adita, nalukatanan! Victor! Victor! Agawan nyo! Sarkan tayo ti pasnet! Anyati! Di ka garaw. Tarap patagdag iti sakak na. Tapno saan ka makalibas. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.